Matthew riesak lemau. Karasaras en serapin ek. Ni ansawo win coach pan raseng serapin meipon ek me ala ni ray lampakan o koyeila pore en kasamo ol kamotemen. Limmen re ray lalapon. A limmen me lalakong. Me lalapon ko erchileta ni ray lampako. Re ap soche yang aki pile meichar. Ame lalakong ko rawata kisin pachal kay tren le yang aki nair lampako. Eri ni ol kamoto e papant en parato. Serapin ko koros luslusoiche mirla. Nin lukoben bongo ngil e balik pachowan. Yech ol kamoto e samator. Kumail koyeito o kasamo. Serapin ko koros a pirta o porta o onabata ni ray lampako. Serapin lalapon ko eri intang melalakong ko. Kumail kitong kich mas ekis pilen no may lampakan panaich kach pan kunlar. Melalakong ko ap sabang rail pachowan. Ete socha pan charong kich o kumail. Me ma kumail pin ko way pain pilen no may lampakan nan stowakan. Serapin lalapon ko koyela pain pilen ni ray lampako. Nintoken armi misalin an stowako ol kamoto paleleto. Serapin limmeno me onabatar. Apyang kachlong nan kamatup en kapopoto. Wanimon imo aprochiti. Katakate o serapin chiko parato. Re apluklukwar sang liki intinta. Maing kom kachin ruchangatang kich wanimon. A ol kamoto sapang ray masani. So isesa is kumail. Sisas kachin kaim sakala karasaras pachach masani. Kumail masamasan po kumail sesa rano te awaw. Karasaras en papasilimen. Po win coach pan raseng aramasamen me pan guya seilak ray eo. E ap kapokonepene e papakan o ne kongir e tipsokan. Ong amenemenche nintuan e koyak. E kiyang amen chalalimekit. A emen chalaryakit, a emen chalakit, e ap masel kokola. Papa me aleyer chalalimekito, e ap kola katokiyata na monio o yakita pil chala limekit. Pil tuweche me aleyer chalaryakito, e pil yakitar chalaryakit. A papa me aleyer chalakito, e kolache wirata por e unan puel. O akila nin e kauna moniko. Katakate o murin an rey. En papa ko ar kaun a purato o wya kainen en moniko rey. Papa me ale chalalimekito a pachoto wapil chalalimekit o pachowanong e kauno. Maing kom kachkiyong ye chalalimekit. Ayech pil limekit me iwin kier. E kauno ap nasaniyong. Kayo mau, papa lalapek o melel men kowe. Pweki lalapoch ni kotok pen mekoch me chikichik, ipan kiyanguk mekoch laut, paka en kin apapali. Kaito, paka en yang insanamauki eipay. Eri, papa me ale chala riakito, pil pachoto pachowanong. Maing, kom kachkiyong ya chala riakit, ayech pil riakit, me iwin kier. E kauno ap masaniyong. Kayo mau. Papa lalapek o lalapoch men kowe. Pweki lalapoch ni katok pen mekot chikichik. Ipan kiyanguk mekoch laut. Paka enkin apapali. Kaito paka en yang insanamauki eipay. Ame ala chalakito apil pachote pachowanong. Maing ipachowan ese. Mekomui ol so mak emen. Mekuntulong wasa mekomu socha kin patokye. O kin kachin nak pene wasa mekomu socha kin kamarakye. Yei menane masak komui. Ipacholache akila sabol mamimoni ko nanpuel. Yech sabol mamimoni ko. E kauno ap sapeng masani. Papa suwet o pion kake men kowe. Nan
ke eseme ikin tolong wasa isocho kin patokie. O ikin nakpene wasa isocho kamarakie. Tame ke socho kiyong kene moni kan nan bank. Peniye ban purato ien ale kalautpe. Olo ab masaniyong papa chiko. Kumail kisang chalakan re o ut kiyong mena chala neno. Pememen me an kemekoch kalautpe pan pil koyang. Pwe en an kemelautsang. Ame soche e mekoch pil mekuso me miere pan kosang. At when papa soche kachepe menech. Kumail kasapokay lang liki nan rochoroch masul wasa epan sang o checherak ngikan. Katek pen weikan. Nin aramas lau pan kachto tuan nan markimen yang ake sabwal mechon lang kan karusye. Epan kach nan sabwal me malen katek lengan. O chon samba karusye pan tokon penamoy. E pan kachin irapesang Israel ni puin riau. Tuweche silepen sip men mekin kachore pesang na sip kan sang kuch kan. E pan kila aramas pungkan ni palmauni. Ameche kan ni palmengi. Nan markyo pan pangokong men ni palmauni masani. Semeye kupuramawi kumail keito. Kumail keito o chaweta weyo me onepatang kumailer sang nin chepin kawa. Pwani men mga taro kumail ka mga yeyer. Ni men nimpil taro kumail ka nampile yeyer. Ni men kay rumen kumail ap kasamo yelong nan imamail kan. Ni soche luko kumail ap kalikawiyeta. Ni somau kumail ap parato apaliye. Isensel nan imochang kumail ap pasrey. Mapungko ap pan sapang pachowan. Maing, yat me se pachowan omu men konachata, se ap pachowan to konachamui. Te omu men konachpilta, se ap pachowan to konachamui pil. Yat me se pachowan komui, men kairumen, se ap kasamoy komuilong nan imachakan. Te kiliso se ap kalikawi komuita. Yat me se pachowan omilumum, te sensel nan imochang, se ap paratong komui. Nan markyo ap pan kachin sapang rail masani. Kumailenese, posong koras me kumail wiyayang emenriye, me chukuchuk pukach, ngay me kumail wiyayang. Ap pan pin masaniyong men ni palmengi ko. Kumail koko wisang ye, kumail meryalara kan pan coach. Koko wong nan kisiniye sauchuk, me onepatanger chepel o yangayakan. Pwani men mga taro, akumail socha ka mga iye. Ni men nimpil taro, akumail socha ka nampileye. Ni men kay rumen, akumail socha kasamo yelong nan imamail kan. Socha luko, akumail socha kalkawiyeta. Ni somao de sensel nan imachang, kumail socha parato apaliye. Irail aban pil sabang pachawanong. Maing, yat me sa pachawan omu men konachata, omu men konachpilta, komu men kay rumen, te giliso, te lumum, te sensel nan imachang, se ap soche sa wasay komu. Nan markyo aban kachin sabang rail masani. Kumail nesa posong pukach, me kumail kang wiyayang emenriye, me chukuchuk pukach, ngay me kumail kang wiyayang. Eri, irail pukach pan kolang nan lokolok sochuk. Ame pungkan pan kolang nan mor sochuk.